Kawadhi mbele en ji adek kamoting'o nyathi skul owito ngimagi kanyo tok bas mar sikul tuomore rigiri kod lori masombo kuoyo e gweng' Mantharene apaya maduong' mawuok Meru kochomo Nairobi. Kaluwore kod joneno, loch kuoyono ne ridore gi ng'wech ahinya kama jariembo norem ng'uke bang' notuomore kod bas mar skul mano mar Kamiguru Education Center mane rik choko nyithindo e utegi katero e skul. Jogo manowito ngimagi kanyo gin jariembo mar lorino kachiel kod jariembo mar bas to kod japuonjre achiel mar skul no. Bas no ne nitiere kod jopuonjre auchiel kod japuonj achiel. Ruodh gweng' Mantharene Isabella Mutura ema oyango wach makamano. Ringre joma nowito ngimagi nitiere e kar kano ringre ma Meru General Hospital. Tumeoka hapa Unja factory which is in Ramogi Vangari location. Sasa ndio tumekimbia kuja kuona because hiyo shule imetoka, hiyo school bus ni area yangu hapo nyumbani tu, nikasikia ilikuwa na watoto, lakini we thank God because ilikuwa imebeba watoto wengi, ilikuwa na 6 of them. Mmoja ameaga au wengine wamepelekwa hospitali, na hata drivers wote wawili wa lori ambaye ilikuwa imebeba mchanga hata yeye ameenda. So we have lost 3 people, the 2 men and the 1 child. Au wengine casualties wamepelekwa Nkobo hospital. Tumesumbuka na accident kila siku, hata wiki haiishi bila kupata accident hapa. Ombi letu kwa serikali ni waangalie hii njia waipanue. Imekuwa ni kama black spot, kwa hivyo serikali inafaa ichukulie hatua kama watu wa Kenya, njuni wao wako na ujuzi wa kujua vile barabara sasa washughulikie, ndio hizi hazari